Pini chikti ni phai Chriser Keparni pen Lakhain ko ratrok Duarbaguri MSC constituency angtang Deithor police station ki parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Deithor Higher Secondary School Girls Hostel along students mate Lokacharya tum dopon bomlo Lason si Congress Sarkar ki khiba mahut pen Education EM Rataninti ke mana hut si labangso Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya pu isia scheme pen deng ponlo Lapen Deithor Higher Secondary School apartment aphan isi Panong PC Girls Hostel pi ponlo Lapen Kimrang ponlo Lapen Tangpon epen si pining anke patangpon etlo Lasi kedam tang chiti ni phai sir kebani non BJP ki khi ponbom Education EM Richard tok biari deng pensi inpu ponlo Lapen labangso hostel nonamat bang thongke pan aphan si adim thik ponlo Labangso hostel along students atuma phan ki choki jun pen ki chenglok bed anta aki joy pen si long pon lapo lapen ki kukatum danghini chokidar inut labangso hostel along staff atum bangathom an jo Deithor hawar arat EM Richard tok bi aphan kachoro pajor pon sitami isi ning dogalam ke hostel ke kini senlo isia ruma bang RV lidet lasi prabjin pen repairing nangji puta cherok tok arat atum pen chethan pon rinti Ani wanta tundang bun bom loti. Telah student tu bang an function le tung itu nedang. Student ke nana mati baik karan ke ansi bulan bo. Nale tung itu nedang nale tung bat hawe ma kaprek dulai. Lani tundang thangga. Bat hawe loti. Te ajo ta tundun ma. Ini ajo ta tundang ko ada breakfast anyarlo aningwi. Aningwi nale tung dah doko ma hem siwang. Gitu dap sido nangi pelotan ini tumbake campaign siksadak masih tu silar boy ko. Kalang deh. Ya nubi sidang ko kudang lokote lot kaprek bahini doko ko inodam te ako bahini doko silar boy. Ente labang so hostel lo ente bed set dolap ma. Bed ke do es loti. Bang ke anu ganar lo ke ek baji. Ajo bang ke? Ajo bang ke adaji ada bang ke 7:30. La student man fees and mala an ke pachoda Nana mat ke abi kalang de mo tidang ching dan dekat hai staminan ke datang anda ke fees ke end ko kan ke chini de News report Karbin Long Live